ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ 9 ବର୍ଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଆଇନ ଆସିଛି ଯେତେ ବିଲ୍ ଆସିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆସିଛି ବିଜେପିକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲବାଇ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଛାଞ୍ଚୁଣି କହୁଛି କୁଲାକୁ ତୁ ଢାଇ ଢାଇ ବାଡ଼ଉଛୁ ଏବଂ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଚିକି ତୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ଏକଥା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବିହାରୀ ମଦ କଥା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବିହାରୀ ଭାଟି ମାନେ ପୋଡ଼ିଛି ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ବିହାରୀ ଭାଟିକି ତମେ ଉଚ୍ଛେଦ କର जो आदिवासी गरीब खटिखिया मैंने अच्छा शोषण कर बोधे 100 थर विधानसभा एक मुझे प्रेस रे भी कही जदि सरकार सचेतन होता ताले 100 कोटी टंका गरीब लोकंर धरा पड़ न एवं बिहारी भाटी आरंभ किए कर को साल बिहारी भाटी आरंभ होता 2004 ठू बिहारी भाटी आरंभ हो नवीन बाबू सरकार एवं से बीजेपी बीजेडी मिसिक से बिहारी भाटी आरंभ होता कोरापुट जिला आरंभ कर पश्चिमांचल बलांगीर सुंदरगढ़ जिते जिते सब जगार रेड कर बिहारी भाटी आरंभ करने लोग कहते विजु जनता दल बीजेपी दल एक किए प्रश्न करना मुझे चाहे जे तमें तो आरंभ कर तमें कौन बेसी बेसी बड़ बड़ कथा कौच आलो सखी अपना मत आपे रखी गोदुडिल गोड़ कहना।